Big Ben Feke Kpone TV. Not Reki was a Tamawani Yelia. I afia ni atokusumba jano to baba o wajopo. Wala ben wagbele. Waba jubio, why a popo, wa nye ajepo, mene semba yafa. Lebie akele eti, nye fenye na boni e possession eti le eha. Bia nani kebo yo afe kusue agbeni. Akele mbade ya nga gwe nyoma. Nesha mekita na mwa mesha mekita. Neka ye ma afe. Se, eji noko ni edamoshike akpombe. Ake taya won. Ni eji noko ni ake woko madekaja kwamu. Bebi na baje abawo mache dotegbe. Ni eba domoko. Ni meneko ayeshe mashiyoko we. Ewe neji kusunko. Ni afio da afike kayo. Ni ake nefe taya won. Ayato kusu ne kwede ke hale ye drokona mene agbe kusu ene ato sani ke mbaba ni ye fopa sano ye biele no kwabo ni abu ni abena ne ba he nyeka kia nyeka be wo sibia ne mba e woni ba ne ka bia ne no ke ya marani nya throughout the whole process nibi ni ba ya nibi ni ba bote he na ba chomo boni e sha kita po e ha koni ni fenye na ko follow ko wa follow mo Kpone TV subscribe on your YouTube no kwani bia ni wo fi ofe ejebe along the line we okay ba bia ko ba na sadeba ni wo run interviews wa konyi na boni program e ba Kpone TV evolving with you yeah what am I rotate no ata maboni wo na kai no ko kwense ba na ke kusu felu agbe kusu na na diji manche maklano asafo acheme shipi fue waye kemambi blue Joshi ke alata Joshi me efe alata me efe etu ni akenye se ala blema o shela la ni no jina ni wona eka ni eka fo kane kala la ne yado e ko bana ke yese le wo wale eba e jake taya won ni la life na la oni o tayu emu he jake ka ala na kala la ibe a ne mo ko mashi ni tu akachole ikaba ke taya won no ka chatupe sarona ke a chale yatami ni la la ya chiwe mo sije ya kamilele seja kwamu ni waneja kwamu ka la ya chiwe mo mi e saronu shishi kusu na afi ona je kama no ni akwamu kusu ne jodra ka gboga aba jodra energy odra e wo ko kwense ato seni ke si akene fe kusu ni e wonye wo shase nye na jaoba no ba na ko imbe no ba da shikabra ni na sha e wo bia ne ke ya le ba na no fe no ni wo ba involved in everything kono na boni ajenaba wasafu ajeme ewa magbada ona woye ayibos e ja ke je ma won ni ete ami na be wo amemba ni alata ye mbo sheke o ni Joshi bi e mbo sheke o alata no si mane Kpone TV e won color white si na se ba we tu wo wo ye ni ba ayaba na se bi e pe wo ya akenu mu e onye ona numu oda numu e o ke o pe lori yo so ba se ko onye wo sali ke shapo na she apart from that that's why I flag you name I'm a job no Joshi flag the alata a flag no the ona ya no name ona go wa ye I must have any cable ni aho o se la lai wo do ala e tebe e de Joshi bi abene se e ye me poteni ya e je mo fe mo ni ya e se ke e ba ya fa mi makaro ni jo fosuwe bi ameyen makaro ni chuo say kusu le echuo say matani ja say le usani eyi jebe agbene anti ewe bi iganya ke history narrate ake dani say ba ja kwamu ke baba anti ewe bi ye ababenye kpoma ye ke amena be buma me ake taya jebe ni aka me ba shekpo e wa ke say ba fa ni anti ewe bi be na ka say kpo eno say enye fa ameno ko pote ni ko ya say e wa ame hiona ka kusuni femo si akoko mele la woni ose ni wa support woni ose ke ni wa support just ake wa ya si ba ka le pe e cho se o te de ke hali ka ona ni wa se ko ni wa pe be nu mu e ya se yo mo ko ye jebe
jebe fue careful in se yo mo yo e ke ba man bi alo na no ko ye je e ba to kadi wala ke e ku ese eko e ja ke e to ne to no ko e o to be 6 years e wa to be 6 years ne je pe ke ni bi ne je e ba drama de ka bia me ko ito eti o ba bote won o ba nani se ba ke lu abaye no aka esa ni me je ba cha many go where dashboard YouTube Facebook sano ye bie the pandemonium here it is very massive ni to ke sano ye bie no subscribe my TV YouTube no follow our Facebook obana ni bi ni ya no eje tamoto ye ke we say ete ko ni to ke no dey ba ke no e ke ba tu ni e wa e rotate no wani te to tu ni ti po ma niti wakpo manje ni tata otuniji enyo lewo ye mi kabake leji se leji ewu e wo le to ekusu ni bia ne lewo e fata na ya agbe kusu ni famous shinu mu ani ji se yo ye ma ni yo ye ma ko wa ni ka ko no mu mbeko to be ni ka gwa de fuye esa fuye ko ni eba onye lo sha e wa eba o ke e ho e ke document yan e cho kaniko o no mu e me ni nyese fa no mu e unwe shale ni mo yile do wa dana katama so me ni to e wolo ani o na kele manu wani makalo lewu e atu ekusu egbe leji mo ni juwo se le finio ni na kota e ko fusu we bi jameji po makalo eneje o fusu we bi ene amame ba wani makalo le atu de kusu pre na egbe ona gbe na ni eya ni ekete anga agbo enuma fe ike ba ke makalo e le pe na se le ejuose le finion le kota le sebi ni wale ka tuoni biye amesone ona ka no wanje ka we biye ni ka mo takwa ni ro abete ama wale oni akato suwe wa oyibi ka no wa fe maka ni bote from biye le we ka no we eja no wa ka ni titemi ni ame baba wa na ka tu de ka kusu
ye ni ikenye ike ba ke se ta ya won ni efe blema ni la ekeyata to akagbalale e ja ke na to be enala ke na to be enala e wa yin to ye yin ekegbalale be mi ni to ne je be nu akagbalale ke ya man ene ba to to kolo ko na kolo ne amo e wa ba na ke e fe ni kolo e ba to je le we ba to ne ke ba mo ne e wa ke na to be enala ni ka to ne no na wa je chale mo aba pe ke ba ye se afi to no na masie alo do mo sine wa aba pe ke ya se ne ke ba ye afi ni eto e wo lo ke ni eni asie aba fi eto e wo lo e ni wa o ti e akeba wa kwa mu bia ka wo se jeme wo ba gba jeme mi hu ni wa ke cho no akenyo wa ke wo ba run interviews along the line no me na ma be me I'm interested for 6 good years back say Jebo Echo ni there is so much expectations no na ke majish he came back the pandemonium here is very massive the war no matter where be he can watch away bana sare ba be mi ni ndubu e wo ko ni ga e say no ni yo say o ke chala no manye ba no mo afi e pa se won ni wa na no ko ni na ma se bi na mi bia ka mani mi no yo Noni yo ke mo no dia ke mi aka ke dan we take fe afi o afi ake afia ya ni ba ni na ka ju agbe won ko kai mo sa gbo be ni won fo tera mene won na noko ni akete na ka ma yele for the past 6 years ni noko to mo ne ke nyeje ku shi mene na je ku de ani meje shon ke pa na ba ko because anu she akpagba na ke tie iyale tin won menele won ani bi wa de ti to na be na what obodu TV ni run interviews come concerning Sapphire ne won le bi me na mi simba no won ni wa run e je me ni kwa wo agbena me ba ko ika ke say it is the return of the blacks to with my daughter from Akwa don't here bononi e ja gba ni sine adomoje ni be minister na won le keba akese na wo le bekeba ko ni e keba buwe ye say ke ma cheye ni no wo e keba ke ko faji apia we bi na gbene ante we bi ameje te asafo aje na atu tani anyi ne kasa de ne be na kele ba he was already in his 70s no wo je gbene sa no ne ke kusu ne ikaba ke jaga makusu akwa mu makusu rano na no fero to machate mani femo e da ka acha ojura ke acha ojura pe be sa no na no li ake mo kusu fio si eye what the edge for more than 400 years they were still in existence ni a fero lolo one mo na mi na ke one mo ri just wa ja ku me na e ba so aleno e je kwa chai wa no e choti boy John D boy ona ke wo ma ni kashi da flat na ba to ma aye ni bi na ke fuma ya kaka kadi wa problem asani atu aka wa ke beta fe beta aye no ko ni asho bi mana ni kadi e fon gba e sa na kan bi ala mene kadi obote ma na kan bi ona e wo e to na etu ake e shikwe he ni bi de ke ba ko ade na kan bi e ni kadi ke na kan e ko pe sani na mo ni yo ya ni angale na ni ma bi ala ke no ko ta mo na kan ajob ayira dog anya ko ka ni chumo but TV tamabani nyali wa yemi no wo run interview say olupe pro ka ba yo she wa ba pick me randomly ni wa kamana sabiba about their expectation for this year for 2023 wa year woni wo je ma wo je eba slam wo amenyami na kai no
Mina me komena me yimo sije wa yejia ina kwa me won no komida no ko ito eti no ejeku e be so na lo ke o ko e musani no na ejeku na pe e ba gbra me e ba wo e ya ke ja ni me ni ja le ti wo yi ke wuro mo ke me kusu felo no na e di me ko ito eti e ba mo bo ba gba ke bo pe obo le ja mo ni me ni ya ni ke bo mo de ni akadia me pe amecho mo wo yi Kabo modern akadia me pe amecho mo wo yi ike ba ka me ba face and be that wo si nu mo afi odidi wo say asiri kwajaku wo ye me ni jara ta me ko me bi ike me nyo ko ba na sade ba eke agbene be ni wo ba gbe na nu mo hu e se bi e no wa to me ni ka wo ine bi ne na de che be na wo ne ingbe no nu e ina hu ne the work of the Banasa de Baku, the guy who ran possession, Wakan, Saraki, Wabanya Manye. If you're not getting the machine, Alata, yellow shape, you don't know what's so, Cassie. Don't you know that I go to the cafe? I feel a party, he said, when I mean, when I was fair one, I mean, Shaka, when they say, I feel a party, you were fair one, Menegune wa fe wa magusu eye fo na pa sale mo fi àwọn aba ne ma kwe eye fe o e wo da gbe wo so wo pa gbo fa yi no wo be ti sisi ne e tamo ne kaya ko ni wo nye wo pa wo to wo ma wo isi ye bo ma ne twa ma ne aba ojogba yo mo irado ike ma de wo ye akuche enyo ni wo ye ameji joshi ke alata e wa alata mene amabere o se e ajemao alata yene yayo isiabi alata yene amele o se na ka wo se o kasi ka wo se ameji alata yene no wo fio say eyo yele eye mani do agbana gbiso akusu fe me mo kweta abele ene aduwa wai bi na lo akaya ikusu fe lo e do ba na ka aduwa o na seyem o na kutu yem o na kwadu yem ike wa ke ale yele na ale o na ke atele ko ya anawami atele ko na yawami eye mani yele jino ni eyi no wa agbana gbiso ane aya ale ni aduwa wai no joni kusu felu e baaye ata abele e ta ke ni tije ikaba ke sabaji kokoti poko to ka wuche ni egba je asiri maja egbiji so le yo yele
manche ni te to tini je fata no wani manche ni ji po fe manche ni te to to the second fata no le awa ewu le na ke to ku sun ojo ba ya tro kon ni agbena na ba le we ya ona body ya je ke jale bi no mo wunu no lo e na gbe ya jasi jase bo tetu dani na we ba si bono wa anya wa me fe ha ko kanu tu papa na mechi na afi ale bani ye ma do kanu tu papa but TV involving with you ake wa ye ko me fua ame mumueba wa me nyame mori we ye na fle ke yin ni niji yo ni pa le ji se o ti ame le ka ti ye ni be ni je ba wo eba le di ke yin na to le kan o na clap ye mama le bu e le ji se o ti ame le e ji se o ti ame e ja ofosuwe kai ba ke ba ka lo ja ofosuwe le ju o se ni se o ti ame ji kan wo le wo e ja ko ofosuwe ona mene kude ayeme na yelos ala tabiye abameka wo ya bako because biye abejo kwa fue ena ewo ala tame ba yeme na beke ba josi biye to baka ya me ifo obisio keke josi biye hu e ko lo se kamike ala tame akeye fo woke ngawo kati boni lo eya Hey,
Near where I was super. There, they are not going to come. You are kind no more than in a man. A sign language, the Magalban Sisi, the Aleto, and I want family. You can in you know, ma running a 2 interview, and again the day I said, the walk of Manas and the money, and you go, and you to Papa, Gabonia Coeso, Gabonia Mam yet, Gabonia Name, after 6 years, sir, I'm a buyer, sell for your own. Aleno, Safia Basone. Before I say, be in what you friend around. Tamo Obari, no friend on a favorite chair. Caddy, Tower Hotel, here. A wafio, see, yeah, Miam, can you want to know? What I tell you, what would I do? Very young, Bonnie, the flat, my beef and banana. We all walk on my boy, model. Christmas